पियो अम्मा रमज़ान जो चंड भी वियो आ वॾो थी हर को रोज़ो रखंदो तुंहिंजो बचड़ो ॼमंदे ई रोज़ेदार थी आयो आ रहा पाबंद बचपनी में भी था रोज़ा गौसे आज़म का सुभान अल्लाह जागो पिया खीर जी लप विरहाए ठुठियूं वॼाईंदो थो वती न निमाज़ न रोज़ो न क़ुरान न शरीयत तूं मूद थी पढ़ियो ही पको न न गौस आज़म जा फैसला पढ़ी ॾिस साईं फरमाए थो बेनिमाज़ी मरे त मां उन जो जनाज़ो न पढ़ंदुसि केरु थो चवे ॿुॾी नी बुढ़ी से सवाल है मुझे पीरन के पीर जो फैसलो दिस अल्लाह वलियन जो सरताज मुस्तफा जो दादलो मदीने जे घोट जो परवानो फरमाए तो बेनमाज़ी मरी वने उन का मुकाम मुसलमान जे में न पूरो ये तो अबू हनीफा सोने जा एहसान थी उन्हें नरमी करे तोखे मुखे आसानी करे दिनी खुदारा पंहिंजे दीन खे चंबड़ी पर छो त बादशाह पीर मुहियुद्दीन दीन खे ज़िंदह कंदड़ दीन खे ज़िंदगी बख़्शींदड़ दीन जो रंग लाईंदड़ अल्लाह जो ज़िक्र कराईंदड़ इल्म दीन जो माहिर इन तमाम नबीअ जो औलाद आहियां माण्हू सीट जी घुमींदा आहिनि हज़रत गौसे आज़म 25 साल बगदाद में इल्म दीन पढ़ियो बाज़ी वक्त में खाधो न हूंदो हो वणनि जा पन बि इस्तेमाल चाहनि गाह बि इस्तेमाल थियो चुरन में वेही पंहिंजे यार खे यादि करे इल्म पको करे उन मकाम खे पहुतो आहे जो पाक कदम मथे खणी त वलीअ कंध हेठि झुकायो वेठो कोन चई सुभान अल्लाह मूं तॾहिं चयो पंहिंजे शेर में तुहिंजो मुहिंजो सभ जो पीर आ दस्तगीर दस्तगीर ॾुखियो कोन्हे सरलो आहे पढ़ायो मदद करायो तुहिंजो मुहिंजो सभ जो दस्तगीर दस्तगीर आ दस्तगीर हसन आई हुसैन जो बचो खालसा है सैयद ही सचो वंड वंडन वारो वीरो दस्तगीर दस्तगीर तुहिंजो मुहिंजो सभ जो पीर कॾहिं कॾहिं वज़म खुटंदो अथनि अरे फलाणे वटि ॾिस को वज़म आहे जे हू जे तो मां पाण पिणु कढियो वेठो आहियां बेहोशीअ में अची करे चवंदा आहिनि त बादशाह पीर नबी से जो औलाद नाहे पर तो में खुदा करे समझ पैदा थे मां नथो चवां तू झेड़ा कर तू वेह कर तुरगी पंहिंजो पाण पले बीही रह पाण खे संभाले बीही रह मुंहिंजे चवण ते छो थो हली फिटाई जे चवण ते हल जेको फरमाए थो दूर तनी खां लॾ जंहिंजी नाहे महड़ मलीर ॾे फरमाए थो दूर तनी खां लॾ जंहिंजी नाहे महड़ मलीर ॾे पखातनि पापिन खां परे परां अॾे छा गतमी जी छॾे जेके धनारऊं धार चरण
پان روک پان سنبھال پان کے بچا بری صحبت میں نہ ون غلط رستے تے نہ ون حبیب کریم دا امتیو منجو تنجو مرشدن جو مرشد نقش بندی آئے ہوں قادری آئے ہوں چشتی آئے ہوں جہاں پہ سلسلی جائے ہوں حضرت غوث پاک جو سبنی میں فیضا انہ پیرن جے پیر سہنے محی الدین میر سہنے دلن جے دستگیر سہنے اندر جے اکسیر سہنے حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی جا مرید آو جے کو نتھو بنے انہ کھا ودھی کرنا ہکرو سوال کہہ رو تا حضرت بی بی فاطمہ صغرا دیکھے نندر تھی اچھی یہ چو نندر بکر سبحان اللہ بکر چھا یاد کندہ سی پچھون فاطمہ صغرا حسین کی شہزادی کہہ کے ملی ہوئی کیسا نکاح ہو کھلی گالی دی منجنو پادو تا حضرت امام حسن جے بچڑے سا ان بچڑے جے اولاد ماں عبدالقادر جیلانی آیا محبوب سبحانی آیا شیر سمدانی آیا غوث حقانی آیا پیرن جو پیر آیا محی الدین میر آیا پر کو نمنی تن نمنی تو چاہو تو ہیں جو موہیں جو سب جو پیر دستگیر دستگیر تو ہیں جو مہیں جو سب جو پیر سبحان اللہ چاہ سندھ ہند عرب ای عجم سب کریم جو منن قدم سندھ ہند عرب ای عجم سب کریم جو منن قدم واہ ماہ ہی منیر دستگیر دستگیر چاہ ڈاڈھا جو باسی نہ دے حاجی تو ہیں جو مہیں جو سب جو پیر دستگیر اللہ جے پیارے پیرن جے پیر سونی عبدالقادر جیلانی جے جمن کھان بعد ولادت کھان بعد ایا نڈڑی عمر جو ذوالحج جی 9 تاریخ حاجی عرفات میدان تے بیٹھان سائیں فرمائے تو ماں پانجی جیلان گوٹھ میں ونیا پयो ایک ڈھگی مجھے پٹھا گیا پئی ہلے ماں ان جے پویاں پयो ونیا مکھے ان جو ارادو ت نہ ہو پر ڈھگی موڈے کندھ ورائے ڳالهايو او عبدالقادر موجی پٹھاں چھو تو ہلی تجھی وڈی ذمہ داری موٹی ون ونی پنجے رب کریم جی یاد میں مشغول رہا جانور ڳالهائين پیا بولی پیا سائیں فرمائے تو موٹی ماں آئے آیا کمرے دے چھت تے چڑھو آیا یہ نظر پھیرائیں دیکھنی نہاریا تا عرفات میدان تے بیٹھل حاجی اوہے نسی رہو آیا پچھائیں تو نڈھی عمر جو عراق میں یا ایران میں جیلانا ان میں چھت تے چڑھو اوتائیں عرفات میدان تے بیٹھل حاجی پر سے جنہیں پیرن جے پیر جی ہی نظر تا مدینے جے میر جی نظر اچھا ہوں دی سبحان اللہ چاہو اتری ولی نظر بانا فرمائے مریدی لا تخف مجھا مرید ڈرجن ہے تو بھلو نہیں تو ماں تو بھلو آئے ایترے مقام والو جو جنہیں بغداد میں پڑھن جیلا آئیو استادن جے سامو بیٹھو استادن نظر کن اسان میرے کا پہریا ہی پانی جو پڑھے 25 سال علم دین پڑھو گھنا سال
हाणे सादातन खे छा चवंदा आहियो? उहे अल्लाह जे हबीब जो औलाद भला, पर जेके चमचा अथनि न मुर्शिद ओहो तमाकू त फूक सां कंग नथी त शर्त सॼो मुल्क पिनियो आहे, हिकिड़ी सुठो कोन ॾींदे छा? ज़ालिमो नबीअ जे बचड़नि जो क़द्र कयो, मुस्तफ़ा जे आल जो क़द्र कयो। कहीं अल्लाह जी बानी फरमाए थो अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा अलवरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा अलवरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा अलवरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। केॾो भलो आले रसूल जो मकान। काबे इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी। काबे इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी। मेरी तुरबत पे लिखना यो कातिब, पंजे तन का ये अल्लाह गदा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा अलवरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अदब सुख तो सुनन खां, इस्लामी दुनिया में फिक्र जो इमाम, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा। तो सुभान अल्लाह, खुदा की तुम पर हो लाख रहमत, इमाम आजम अबू हनीफा। बड़ी आवाज सा कौन चाहिए? खुदा की तुम पर हो लाख रहमत, इमाम आजम अबू हनीफा। तू साहिबे फैज और फजीलत, इमाम आजम अबू हनीफा। मस्जिद में पढ़ाए वेठो, दर्स वेठो रे, ओचितो थी भी ही रहे, वरी वे ही दर्स दे, वरी थी भी ही रहे, वरी वे ही दर्स दे, वरी थी भी ही रहे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जो लोहिटो लिखे तो 70 भेरा इमाम आज़म उथो ही वेठो आ। शागिर्द हैरान हल, पुछूं था क़िबला ही रंग अॻे कॾहिं कोन ठो हुयो, अॼु छो ईअं थियो आ? पाण फरमाइनि था त मस्जिद जे दरवाजे जे साम्हूं मुंहिंजे सुहिणे नबीअ जे आलिम एक बचड़ो अचे थे बीही रहो, वो बीहे त मां उथी बीहा, वञे त वेही रहा। हुन बंदे जे ज़हन में अला छा हो, 70 भीरा दरवाज़े जे साम्हूं आयो आ, मां बि उथियो बीठो ऐं वेठो आहियां। सच्ची मोहब्बत है, सही रस्तो हो। आल नबी वसीलती, इमाम शाफी। आल नबी वसीलती, आल नबी ज़रियती, वहुम इलैहि वसीलती, अर्जू बिहिम औता गदन बियदिल यमीन सहीफती।
اللہ جو شکر تجھے سند جی ضرورت نہ ہے لکھرائے وٹھنی ضرورت کانے خدا ڈسے تھو مصطفیٰ ڈسے تھو تو سنی جے رت جے قطرے قطرے میں وار وار میں مجھے محبوب جے بچرن سا محبت عقیدت ہوں دیا چو الحمدللہ زور سا چو مجھا مٹھا با الحمدللہ حضرت بادشاہ پیر حسنی باہے حسینی باہے وڈے شان وارو جوانا علم دین پڑھوا پنجے کہیں جاتے مسجد میں ستو پیوا نندر پوری نہ ہے ہمیں تو جاگا بے پیو اکھ بوٹا پیو کیمرہ کھائی نہارا تمو جو سنو نبی مجھے متھا چے بیٹھوا سبحان اتھی بس پان فرمایوں وائز نصیحت دین جو پیغام چھوڑ تو پجائیں قبلائتی مجھا استاد ہن وڈا وڈا عالم ہن ہر فن جا ماہر ہن دنیا تو متا کو جملو غلط نکری ونی 25 سال پڑھوا تب خیال پہ کریں جاگو پہلا ہے ہن ٹھپو جاہل کیا ٹوٹ اللفیر ٹیبل کے اوہی تھا مکو بھیڑنے جو کوکا وری ہنائیں ماہ کا دفعے نگر مکان گوٹھا انور شگر ملکان پڑیا چنا سانجا دوستان انہوں جی دعوت ہی ماں تھوڑ دیر ساں پدو اگیے چاہتا فلا وہانا پیاہن ریشمی ہندن گو پیواہے حضرت بھئی پوے مجھ مار بنالا کتھاں جی بلا ٹوٹری آجے سائن حضرت علامہ سردار احمد فیصل آباد والے کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے قابل ہیں کئی دور حدیث کے پڑھائے ہیں تفسیر کے ماہر ہیں اب کیا بتائیں ٹھیکا لہ میدان میں جدہ تقریر تی ویٹھو چھاسو پڑھے الحمد للہ نحمدہ مجھے وہ سردار نے شاگرد ہے ماما کے عرض تو کیا حسد خا رب پناہ میں رکھے حسد خا رب پناہ میں رکھے سوچو تو چمدر چوی ساتھو کام ہے ساتھو یہ کرسی مجھے باپا جی نہ ہے یہ مصطفیٰ جی صدقے ملندیا ہنتے وہ ہی کرے کوئر نہر جن زت نہر جن قرآن حدیث غلط نہ پڑھ جے ایڑو پڑھ جے جو فرشی تو وہوا کن پر عرشی بے وہوا کن مگر تو کہ خبر کانا تھی پہ ہرو بھرو انتھتے چڑی پی رہا کہ دے خبر تقریر لگی کہ نہ لگی بیٹھی جی نکری پئی عالم جو فیصلو جاہل کا کرنا بڑی گالا نا پاس یا پاس کیر پو کرے دیکھے الحمدللہ اب چھوکا نہ بیٹھی جی آواز ویٹھل ہو سے چھوکا نہ بیٹھی جی اقبال کو نہ پڑھیں چھوکا نہ بیٹھی حمل فقیر جا شعر کو نہ جی تقریر نہ بیٹھی ماں جاں تو دریا ویجھو تھی این چون وارا بڑی مر جرے بودھو آچی تنیت کر اللہ جو قرآن بدھا سوئے نبی جو فرمان شان بدھا اللہ جی رحمت وسندی رہے اللہ جی رحمت وسندی رہے مجھے نمائیں کے پسندی رہے دنیا سموری ڈسندی رہے اللہ جے قرآن جے بدھن میں نیت اخلاص واری رکھ اللہ فرمائے تو نیت سچی ہوں جائی قرآن بدھن دے بدھن تحجو کما رحمت وسان محجو کما
مجھے حبیب کریم جا امتیو مجھے دل بر نبی جا عاشقو حضرت غوث فرما کے بلا اتے وڈا وڈا عالم تھا رہن وڈا وڈا قابل تھا رہن حجاب تو تھے سائیں ون منہ کھول تھلن لسر میں وات کھول کھولی حبیبن 7 دفعہ پنجے پاک زبان جو لعاب لب مبارک پیرن جے پیر جے محمد دھیا جانا دفعہ فرمایا تو انیا بیٹھو یا تشیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کون چاہیے کون چاہیے چھاچوں علی جی شہادت نرالی نرالی آؤ نجی سعادت نرالی نرالی ہتھ متھے گھنی جو بوہاں پڑھا علی جی شہادت نرالی نرالی آؤ نجی سعادت نرالی نرالی پیش کو جاؤ پاک کعبے اندر جام آہے انہی لا الہی ہی انعام آہے انعام آہے سندن تھی ولادت نرالی نرالی آؤ نجی سعادت نرالی نرالی زور اساں زور اساں زور اساں جدہ پاک جی جلوے تھیو جلوگر ہو ادب مصطفیٰ جو کندو سر بسر ہو کندو سر بسر ہو دسو ہی کرامت نرالی نرالی آؤ نجی سعادت نرالی نرالی درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ودے آواز وسلم علیہ یا حبیب اللہ مجھے حبیب جے بچے سنے پیرن جے پیر فرمایو نبی سے پنجے وات میں 7 بھیرا پنجی لب پاک ودھی شیر خدا سامو آئو فرمائی وات کھول موت بھی تجھے امانت آئے 6 بھیرا ان مہربانی کئی پوچھا تو 7 بھیرا چھو نہ کہا فرمائے تھا مدینے وارے سا برابری کرنی نہ ہے ہاں برابری چاہو زور سان برابری کرنی تدہ تو موسیٰ تو خیر بدھائو مجھے محبوب جو مت مثل کو نیا جی نہ تھئی پک بھلا پیش کر مجھے محبوب جو مت مثل کو نیا جی نہ تھئی پک بھلا پیش کر سونی نگدار نرمل نبی الہدا جڑو کو مصطفیٰ پیش کر آہے کو او باغ یوسف وارا مجھا پرانا دوست کو آہے ہو نا کو نہیں نا بس گھر سے دیکھا پہ بھی حگال ہے ہی سوالک نبیین جو سرتاج مانیو محبوب جی کہنا معراج کنجے چہرے مبارک جے تعریف میں آلفی ودہا پیش کر کنجے چہرے مبارک جے تعریف میں
آلتی والدہا پیش کر بے مثل محبوبہ بے مثل پیرن جو پیرا حبیبن کریمن جے بچر سیدنا عبدالقادر جیلانی اللہ جو دین جی زوا شروع کیا ولی ایندایا وڈا وڈا بانہا ایندایا عام مانہوں تایا مسلمان تایا پر غیر مسلمان بایا ہزارے مانہوں کلمہ پڑی مسلمان تھا ان جے کرے سڑے محی الدین دین کے زندہ کندن جیلا آئے هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا مجھے حبیب جا امتی حضرت غوث اعظم نجو دینا خالص دینا شریعتا ذکر اذکار فرماتا یا مریض الباطن علیک بالدواء اندر جا مریض دل جی دوا کر چھا کر چو ڈاڈھیاں چھاسا اللہ اللہ اسم خدا جو جہیں بکمایو کامل بنیو پڑھائیو باقی بٹرے منٹ اللہ اللہ اسم خدا جو جہیں بکمایو کامل بنیو بے دینی بچڑائی کھا جائے پان بچایو بے دینی بچڑائی کھا جائے پان بچایو کامل بنیو اللہ 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 سب جو اللہ 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 اسم خدا جو جہیں بکمایو کامل بنیو بے دینی بچڑائی کھا جائے پان بچایو اہل سنت واروں کی دو بنیادی شیعہ کی دو اہل سنت واروں کی دو آہ بلا شک برگزیدو سبھی جو سبحان اللہ اہل سنت واروں کی دو آہ بلا شک برگزیدو پکو سنی رہی نیہ نبی سا جہیں بن بھائیو کامل بنیو اللہ 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 اسم خدا جو جہیں بکمایو کامل بنیو بے دینی اب چڑھائی کھا جائے پان بچایو اللہ فرمایو ماں اوہو اللہ آیا جائے پنجے رسول کے ہدایتیں سچے دین سا موکلیو تاں تو نکھے سبھی دین تے غالب بنایا اے ماں اللہ شاہدی دیندر کافی آیا تو کہتے ہیں سوالی بن کے آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں ایڈو مٹھو نالو پر میم ہا میم دال ٹب کو نہ ہے رسول میں رے سین وا لام ٹب کو نہ ہے اللہ میں ٹب کو مانا رب فرماتا ما اللہ بے با رسول محمد بے با جی ماں بنا بچے آیا یہ مہجیت آسا مصطفیٰ بے بکھا پاک قصیدے بردے وارے بزرگ نے حسان سنے نبی جے دربار جو شاعر چھا فرماؤ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء سائیں اللہ تعالی ساری کائنات کے پیدا کرنوارو پر اوہاں کے این پہ ٹھائیں جی اوہاں پہ چاہیں گویا
پھر نہارو اللہ فرماयो حبیب کیئں ٹھایا مولا مجھو چہرو اہو ٹھائے جہلا تو چیں ودو ہاں مجھا وار ہٹھائے جہلا تو چیں واللیل اذا سجا مجھو گفتگو ہوتا جہلا چیں وکیلی ہی یا رب بڑی زندگی ہا بنا جہلا چیں والعمرو کا انہم لفی سکرتہم یا مہون مجھا قدم احراتا جو جتے لگن تہلا فرمائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین جیئں پہ تو چیو تیئں پہ تو خیر بٹھائیو محمد بیب رسول بیب اللہ بلا تھوڑو چٹکو متا رہے و کھٹکو یا چے ننڈ جو جھٹکو میم ہا میم دال گھنا حرف رسول میں رے سین وا لام گھنا اللہ میں الف لام الف ہی گھنا جیب نہار چاری چار دنیا جا طرف بچار میں ڈھگی جا تھن بچار کھٹا جا پیر بچار کرسی جا پیر بچار ہر شہر نہار چار مصطفیٰ جا مقرب صحابی بچار کھلی چاو سنیو کھلی چاو وری وری چاو چار رسول ہیں فرشتے چار چار کتب ہیں دین چار سائیں سبحان اللہ جو آواز دے وہ کامریڈ صاحب پوچھیں گو نہ دو چار رسول ہیں فرشتے چار چار کتب ہیں دین چار سلسلے دونوں چار چار لطف عجب ہے چار میں وڈو آواز آتش و آب و خاکی باد سب کا انہی سے ہے صبات چار کی ساری یہ ماجرا ختم ہے چار یار میں چاو سبحان اللہ چاو لو نہ کر گھر ادھی جر گھر چار رسول ہیں فرشتے چار چار کتب ہیں دین چار سلسلے دونوں چار چار لطف عجب ہے چار میں آتش و آب و خاک بعد سب کا انہی سے ہے ثبات چار کی ساری یہ ماجرا ختم ہے چار یار میں درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ والذین معہو کہ مجھے حبیب سا گڈ احد میں گڈ بدر میں گڈ دنیا میں گڈ پاک گبر میں گڈ ہتے بھی گڈ ہوتے بھی گڈ دور سان زندہ آہن زندہ پرور جا پیارا زندہ نبی سے زندہ زندہ آہن زندہ پرور جا پیارا
انبیاء شہداء اولیاء اللہ زندہ آہن تابندہ زندہ آہن زندہ پرور جا پیارا زندہ چاو چاو زندہ ہاتھ متے کھڑی چاو زندہ آہن انبیاء شہداء اولیاء اللہ زندہ آہن تابندہ زندہ آہن زندہ پرور جا پیارا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا میں ڈسو رب جی نبیین جی زندگی پس وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا محبوب پانا کا اگ میں جے کہ نبی آتی تن کا پچھنا پچھی طرح جنہ زندہ چڑھیں کھلی چاہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ رب جی نبیین جی زندگی پس بَلْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ فرمان آہے فرخندہ زندہ آہن پرور جا پیارا زندہ چاو چاو زندہ لا تقولو چئی رب روکو مجھے شہیدن کھے کی نٹو کیوں لا تقولو چئی رب روکو مجھے شہیدن کھے کی نٹو کیوں کھائن ای پین تھا جنت میں کتھے 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 کھائن ای پین تھا جنت میں آشان سندن تابندہ زندہ آہن پرور جا پیارا زندہ چاو چاو زندہ پرور جا پیارا والذین ماہو یہ کہ حبیب سا گڈہن ہی ابو بکر صدیق جو شانہ اشداء علی الکفار کافرن تے سخت ہن فاروق اعظم جو شانہ رحماء بینہم عثمان غنی جو شانہ تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود شیر خدا جو شانہ چارئی زندہ چارئی کر مجھا مولا روگی اتے بیان آئے بے پاسے باہی اللہ فمت ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ان جو بیان تورات میں باہی انجیل میں باہی جگہ پوکھ پوکھ بیا پر انسان را صلاح پوتیلی بدی سنگٹھان دوا ایتری بھلی پوکھ سیندیا جو پوکھیں درکھے ورندیا نبی سے کلمے جو بچے چھٹ رہا ابو بکر عمر عثمان علی آیا تھوڑا تھوڑا سیندہ بدھن آیا ایترا بنیا جو انہوں نے تعداد خیدسی خدا تا راضیہ پر مصطفیٰ پر راضیہ لیغیز بہم الکفار کافر راضی کو نہیں اوہے راضی نہ ہیں بھلی نہ ہو جائے کیڑی ضرورت سویل سائیں عبدالعلی میں چودہ چون تا تا فلانا فلانا اسا جو دلیل ہن چھا کہ وہاں بھی مولک چندو نا بابا شرف علی لکھو آئیزادر چھے منجو اسانا کو دلیل ہن چھا جیسے تو جیلا اوہے دلیل کو تو وری اسانا کو دلیل ہن چھا تو کھے پہنجا استاد دلیل نہ ہن تو وہی کہہ رہے معتبر رہی تو اساں جو دلیل ہے کیا دلیل اللہ جو قرآن حدیث دلیل
जेको न मञे सो ज़लीला उन जो अक़ुल कलीला अंदर जो अलीला जेके समझदार आहिनि समझ वारा आहिनि उहे रब जे हबीब जा प्यारा आहिनि मूं सवेर तोखे चयो त बरेलवी देवबंदी लफ़्ज़ पोइ ते रखो 100 साल पोइ ते हलियो वञ या अल्लाह लिखो था या रसूल अल्लाह ते ये ड्राहियो था ओ बेवकूफ़ो क़ुरान में या लिखी पई आहे हदीसुनि में या बीठी आहे मुझे पीरनि जे पीर भैया सा दिल भर मदीने वारे के सॾ कया आहिनि फरमाए थो या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा इन्ननी फी बहर गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ बियदी सहिलना अशकालना वक्त मिलई मुखे भी दुआ कर पाण बि अमल कर सब माण्हू निंड में हुजन वसूल करे कपड़ा ढके अतर लगाए मदीने वारे दे मोह करे दुरूद वही पढ़ दुरूद पढ़ंदे पढ़ंदे रोई दे छावे ही चा सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह चिरागा या रसूल अल्लाह चिरागा भला सिद्धो सौमाना लाए कहा रहा कुछ भी न थो तुझे कलंदर सुहने दे अची किसी खुश वक्त की किस्मत जगाने आप जब जाए तो जाते जाते रुक जाए कोई लम्हा मेरे घर में सदे तदिस सदे तदिस इश्क जी इमारत अंदर में अॾे तॾिस दिल भर सां दिल गॾे तॾिस गैर जी पचर छॾे तॾिस कसीदे बिरदे मन अलूज़ बिही सुभान अल्लाह या अकरमल खल्क माली मन अलूज़ बिही मुझा सुना तो खासा केरा या अकरमल खल्क माली मन अलूज़ बिही सिवा कइंदा हुलूल हादिसिल अलमी दुरूद में दिल सा पढ़ो थस मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क कुल्लिहिम अल्लाह फरमाए तो वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदा यब्तगून फदलन मिन अल्लाह व रिदवाना इसदी रुकू कंदर सजदा कंदर होंदा रब जो रज़ामत व मेहरबानी था चाहीन सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद सजदा कंदे कंदे उन जे मुंह में सजदन जा निशान थी
ذالک مثلهم فی التورات انہاں جو بیان تورات میں ومثلهم فی الانجیل انجیل میں کیا کزرع اخرج شطاہ یا پوکھتا جو سلو کدھن دیا فآزرہ وہ پکو بنائے تیلی ٹھاہی دیا فاستغلظ وہ سخت تھی بھی ہندیا فاستوى علی سوقہ پنجے تیلیت متھے سدھی تھیندیا یعجب الذرہ پوکھی درکے ونندیا لیغیظ بہم الکفار کافرن کے نوندیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما انہوں ماں جن ایمان دو صالحہ ملکیا مرب جو وائے دعا گناہ بخشی دو مان اجر پلی دو مان اللہ مجھے چون وہاں جو بدھن قبول کرے ماں پنج نرڑی پٹ رکھے ایک رو غزل چورائیں تاکہ ایک بدھائے پر کچھ کھلو اور کچھ کھلو ایک بیری ننے ہاریو بابا لیا نچو آہے نکو تھی نچو آہے نکو تھی دو مجھا من ٹھار تو جیڑو ساری دنیا جے سہڑ میں نا سردار تو جیڑو نچو آہے نکو تھی دو مجھا من ٹھار تو جیڑو بنایو بے مثل محبوبہ تو کیا میٹھے مالک بنایو بے مثل تو کیا میٹھے مالک تو ہی نور نے مل جو تو ہی نور نے مل جو نگدار تو جڑو ساری دنیا جس میں نا سردار تو جڑو سکھی آئیل سائل کھے قد محبوب موٹائے سکھی آئیل سائل کھے قد محبوب موٹائے نتھی سگدو سخی حاتم نتھی سگدو سخی حاتم یتیمن یار تو جڑو ساری دنیا جس میں نا سردار تو جڑو سوال انبیاء میں نرالی ذات تہ جیا سوال انبیاء میں نرالی ذات تہ جیا بھلا را سب بلا شک پر نا پگدار تو جڑو ساری دنیا جے سہڑ میں نا سردار تو جڑو جھلی جھولی اچے دل برت جدر بیٹھو جھلے
ادریس دل برت جدر بیٹھا تو لاہجدہ ہریہ جا دکھا تو لاہجدہ ہریہ جا دکھا نام خار تو جڑا ساری دنیا جے سہڑ میں نا سردار تو جڑا نچو ہے نکو تھی دو مجا بنٹھار تو جڑا شمع بز میں ہدایت پیلا غوث اعظم امام التقا والنقا غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ پیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بزمی ہدایت پیلا کھو سلام شمع بزمی ہدایت پیلا کھو سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يقينا صادقا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا عملا صالحا متقبلا توبة قبل الموت راحة عند الموت مغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز والحقنا بالصالحين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا آمين يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا والوالدينا والأساتذة ومشايخنا جميع إخواننا والجميع الحاضرين والغائبين والجميع أهل هذا البلد والجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدان نبيك برسالة ولا ذلك اللهم عافهم واعف عنهم وعكر نزلهم واسع مدخلهم اللهم ارزقهم جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا شفاعة نبيك المصطفى وحبيبك المرتضى وتعظم قلوبنا من كل وسيم وبعدك محبتك وعمثنا على السنة جماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اسقنا من حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة حنيا لا نزمع بعده أبدا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا بلغ بها أعمالنا وتقبل بها توبتنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير معمول وأكرم مسؤول. اللهم سكل بها موازين حسناتنا وعدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون فرحون مستبشرون. ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوفينا إلى جواره الكريم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا حين نموت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.